esi ahine na tu ahine nim empenfo do bebre anim no se otia ebru party be ye enum edu ekra de sasa ne de ne to asum obetumi akasa ne nsam to asum na omanfo nso tie no eten amanyokwa do bebre wo man konkron Ghana mu owura alankojo trematen to ne nsam so na o chese ono nyame adom amanyosemi nyame bo ne ba wiase wahunu mu papa otiase na ne nanso aye din ne ma ye din wo amanyosemu pa o chese ebiem wonamfofo bebre wo amanyosemu eba no amanyokuo NPP mu eba no NDC mu eba no party saudro ena mpo amanone miamia udro bia anamfofo deda da ne mankrofo ntam nu emu odin papa ti se dua na adibo Yesu Kristo asendie nu bi edin pa odeda do bom na akwa odebo na akwa enjosu ni mo den pa entibana oba no nya agro bi ena oba bedie oru alankojo trematen eto ne nsam so no se kwantin kro na oba no odi movement bi tai na chi ayefen movement for change a wo ma shanso de abo afafranto na wo munyi so Ghana will rise again chese Ghana be sorry bim o se sa movement na ode ba no wa shedati ama mabunu mabunu no ode be hye wo musa titru esan say Ghana mabunu gududu egu omamu adwuma ho aye den ma wo papa ente na obete na we di awu na we yesei na we bokro no na we didi we atam nini na eye koma obi na kana sam se sika wo fia akoda nsu sika wo fia enzehunu nkoso esan say de yedwenye ta pampa ne fa no hwenwana wa edi enti data de eboa pa na data lazan cash sika nso ebi ni mabunu ho mabunu so wo na tumi koba etutu asem bia de wo na ye kronu bia wo na bo ewudie bia wo na die enti se mabunu ni sika ene etutu asem bia ne nsabeka anadie bia akonya bedan ho no no ma bonefo sem ewudie entro enu ne ma do bebre krono fitai yetumi bo krono ana ade en kwa tam na odugane a adukonu guta na esu fio why are you stealing me enzo no ekoma dininti on view gra odo beko ususu moja kra odo wosin enuma weni na enti no say movement for change na watena eya fafranto ye wo ma chance de no ono de hye Ghana mabunu nsa esanse biem se ba na abatom so Ghana mabunu no etumeto aba ma ne bro ayomutichemu adonunum 55% na se nipa yekoto abani na no mabunu no ena doso nti ono de enuma weni na ma na rehemu ne enyinaso ene gidie se afimpinu ne adonunan abato no obeyen sakraye ewom. And I think I've played my politics well, that I've been able to create a certain relationship across the political divide. It's not just MPP and NDC, including the smaller parties. So I think even within the NDC, I can still make significant inroads. Within the larger NDC, just like the MPP, and the same thing applies here. But the more important factor is that the floating voters in this country, they are estimated to be about 25% of the general voting public. So that they are neither a card-bearing member of NDC or of MPP. So that's why they are floating voters. So I have that advantage also with that. But to anchor this all is the fact that my movement is a youth-led movement. And as time goes on, you'd realize the importance of this being the most significant development in Ghana's political history. Because currently, the young people constitute over 55% of our voter public. 55% out of the 17 million voters 2020. 9.4 million are all young people aged between 18 and 35. If the youth are now leading this movement, this is their movement, and they can see that this is their entry point into governance. I can assure you that the dynamics will be different from people who have tried it earlier. Onipa amoti so kasa ye onimnyafo alantramaten a opre kwanten cross obeye mampani e wo manmu na mum kwanten ko no okono ode apomdi anansi achi ba bia aka no ho a eye movement for change wo monye so eye Ghana will rise again. Ghana be sorry biem eno ma hyenso de eye aboa afofranto ne ye Mna shebe jani ma de hye woni ngo prampram abeto ampeso so nkramumpuni mantemu onimnyafo na Sam Nate George ya dodo na atwa ne tiafe no Sam George ana jataba odi atudwa say Electoral Commission asoya wonum hwe Ghana abato nsem so nyame anum ne kura pa ne bonsemati kopo womu ya so bia womu so den papa no kasi subiem esan say
abato commission registration ya ode oye ose chinchina o mansi bi mu afoshan na bra mansi no 18 years 14 years 15 years 16 years 17 years na bitumi atoche unhusi apompino zia eni denyo otumi atoche na wa brum enti wo musa no wo mutumi na mon ma abajuzo 25 30 21 20 ubekom no 13 years ukodidi no agro wanya asem oni nsawom kwantempon ebe etia pa enti sangofo weni na no na owura Sam George se kwan a abato commission fa so ye registration nti amma party saudro bi anya kwanya esesa nkwada ne wurewurem na mo register ene nkwada nso agya amanga ono no beka ana party pani bi bejana nanim dede na ontowe eno so kan ono nso dinati dwon azide wo na tikono no akwa register owo mo engomo no akwa register ezanzo wi a tazin bi ade be ma no se onfa ntonsuo nti no nso dim twum na okọ eyade a ekoso ene ya mekin ekoso ene ya kra woma brim central say woma kwose sankwada bi akwada ba kwa mi ankasa kra minim za kra de onya 18 years womu ni na ya so womu na ni na ewokofar bai ni na womu egum ya womu register sanu ma weni na ekoso no eno onum nya for Sam George say nyamianim ni kroni abato commission na ntutuye enye kra no say dey twa no nsumu ni say registration ya ekoso yi womu ni na fo yi bia yi abato commission de aba betudwa say yanyam dum woma register enipa makomako empim nsia empim ahansia 600,000 eno say ozanya no kra woma sheda boni boom ama ochinanko o sa number na kosoro ana dom na kosoro gazo si register say ni osi dabi enuma bi koso a entwa ye kra osi abato commission eya so ye bia wo mu mbu nipa wo mu mfa he na entity a wo mo tete enu nyoma koso ni na no ha dwen owura Sam George yesi ka kum ya jini kokuanum. Do you believe the AC? Because first and foremost, we would proceed on the basis to interrogate this if the EC has any credibility. And if Jin Mensa and Bosman Asari have any credibility left in them. But they don't. The claims they made, did they show any proof or any evidence? Did they show you statistics to back their claim that minors are showing up everywhere? The EC claims that they've registered 600,000 people. Out of the 600,000 people, how many minors have shown up to be registered? And if the system is such that it is able to detect that they are minors, then it tells you that the system is working. The guarantor system is working. And that the checks and balances put in by the political parties are working. If the minors were slipping through without detection, then you would tell me that there is a problem. But if there is a system that is able to detect it, common sense, once again, will let you know that you don't have a problem. I mean, with a greatest of respect, the EC has engaged in a lot of lies and rumor mongering and false disinformation and misinformation. And if you look at what the Electoral Commission of Ghana is doing, led by Jin Mensa and Bosman Asari, it lacks common sense and shows a lack of judgment and a lack of intelligence. Onipa amoti nini eye odumnyam for Sam George nene enamote ye ningo pram na shebijani na osai to aso obi sabato commission say anyembia se wo mo se Ghana card pe eni ade ebe gina so ede atoto nyama to aba na Ghana card no bisasa nyembia enipa he na wo munsa ka wo metumi ede ato aba. How a card that has not been handed over to all Ghanaians who are eligible can then be the basis for a proper registration exercise? How wise is that? We ayodumnyam for Sam George nene ena Ghana adeshima ma motiye se ocheche ensemu no na odiweni na tudwa ya enam abato commission nenhihia odrobia ekoso enunyo kasa echeche mu fenchim edema mo no mentoa ensem ne soi na abato commission registration na oye hu nsema owura Sam George Akan yi na numpu ansi full stop mpu ansi ena Electoral Commission of Ghana mecha abato commission kro yi deputy commissioner ana deputy chairperson Dr. Bosman Asari so ababontin eno abeka sa kire say obesrapa say registration na ekoso no onipa bia na party bia womunim de yedema nipa kro ana womunim de ekoso na mom party bia nimpanifo ahye ne nkwada say womun konkrom nko fa nkwada
akwada wo mu nim so nya mfie dun wotwe na ma akwada da ne enko register hwinsi edua no abeto ma papa yi enso ma mu nim se papa onya hwetwe enom se chenchina akwada onya mfie dun wotwe onko register se de be ya ebredu ne eto ba akwada kro no betumi ato aba ama nipa na mo se o sha se chenchina mo nkota biri ma register no mo tumi ato aba ma no na sanuma we ni na no abato commission watete bi ena owura Bosman Asare ebo kokose amanyoko bi a ode no awura sa adwumadi we mu no onhwe entwe no se ofa nkwada wo ma enya mfie dun wotwe Ghana mretia entisa wo yesa eni diem eni obuom twumfun. We would like to use this opportunity to entreat parents to dissuade their wards who are less than 18 years old to be coerced by anyone to assume a new age and register as a voter because they may find themselves on the wrong side of the law. Political party officials and members of political parties are also entreated to stop the practice of persuading people who are unqualified and ineligible, such as minors, from taking part in the registration exercise. We have noticed that the minors and foreigners have taken advantage of the guarantor system with the support of some members of political parties. We are stressing on this because we continue to hear of reports from our officers on the ground and see pictures, videos from the districts of minors and other unqualified persons taking part in the registration exercise. We believe this must stop. Onipa motini ni ayonumnyamfo Dr. Bosman Asare na osi weno wama enya mfie dun watwa mo register no obese parties nipa amanyoko ni se womu na mua abato komisan na saade no womu ntwa so womu nyimfrio esanse nye esanse so mo boa ma enkwada register womu nyamfie dun watwe ene ntiwahwe bi a ekoso e registration hu no se part so mfaso esanse voters registration yemfa nkoto sofo so aba yemfa nkosto ayi konfo bi so aba yemfa nkoto emuru so aba yemfa nkoto assemblyman so aba da bi weni na no eye amanyoku a empenifo a wo mo pem na hyebje fie akọ ene wo mo a epeso mu yi wo mo mpenifo ana mu panyini se mampani wo mo na ebenya so mfaso entomomwa na abato commission krata no emu no no mo fenchim osanso adutudwa se nyame adom wo mo free registration ase fiti ebobo somene da to so dumienu na ye benada enti omo kan ya besinne na se enafo makomaku dunsia 16 days nie wo mo free ase so mo register no wo mo register nipa makomako empem ahansia adioso miensa ahanu adioso nsia 673,276 and on my register warm. As our key stakeholders, we expect the political parties to support us to ensure the voters register is credible, because if there are people who benefit from a credible voters register, we strongly believe the political parties will be one of the main beneficiaries. And the parties, the media, CSOs, all of us must support the Electoral Commission to ensure the lane and the passage of our new proposed CI. We a deputy chairperson Emma Electoral Commission onminya for Dr. Bosman Asare nene ena ebusia mutiye na meka wo se wasuguso ya wutie anwumre no nsia kan kase ewo Ahenkan FM wati wasum papa no enti bomodi aso de wadwenche no ebefa 0533898915 0533898915 text message and a WhatsApp making kind ama ofenchim and afin su Facebook any Facebook live no obehwan kind 93.3 FM na de adwenche no afa honom Tertiary Education Workers Union ye twanitia afeni tayu tewu ene ekuo awudrobi ena womu tiemu frɛ aban Senior Staff Association of the University of Ghana ene Ghana Association of University Administrators sa ekuo makomako enen aba konso eye Ghana Association of University Administrators ene National President womu President Dr. Bev Osei Awuku womu kasa na ekuma akumaku nen awesansem abonepo eno mode ama president Dr. Bet Ofei Awuku eno mode atu nanim se omomode amra bonten meka nkyra ban se aban no mu di agro bia agro mu na mu nim din ye fe no koto mame hoto agro ya agrofo papa na de je wo meka sa aban no mu di koto mame hoto agrofo no
eye se agro we ni na guo no aban se no no pe pilolo ehyebo na se eyi ekuntumo be twaba ho potim kwa kwe kata auto sa agro we na guo aban ni wo mani agro bia se kotuma me auto agro eno so de agrofo na de wo ka kwasini se aban ede wo ka esan se eko we ni na allowance e wo se nkomunya omo se aban entua enu nti de mo ka kwasini se wo mo magana aban o mampani na nadu dan kwagufo do tua no wo mo ka che ni plain se sa aban ni pasum dwi o pese na sum dwo no ana o pese school pon universities no ekoso tumpon na tuhwa na bibia konkan dia allowance bia abana tia so a onfa ma wo mo no omo ma no na wotwe baako mienu na senefo makomaku dunano no sa abanu anyemu a wo metenenka. Management of the various universities have compromised the university staff occupational pension scheme, the USOPs, by refusing some data that is needed by the fund administrator to regulate or to regularize payments to pensioners and those who are preparing for their pension. This has rendered many pensioners and those who are yet to retire helpless in accessing their benefits. How do you expect someone who has worked in the public university for 22 years to retire with a lump sum of 2,400 Ghana cedis as their take-home benefits? The unions front wish to use this medium to request management of the universities and government agencies to restore these withheld allowances. It would be in the interest of peace and progress of our university. Restorations are urgently. Asembeba debi. Onipa motini ni ono ena ye national president Emma Ghana Association of University Administrators. Dr. Beth Ofei Ewuku. Na nanusi ya no ena Senior Staff Association of Universities of Ghana. Wamo national chairman Owura Isaac Donko onu so do so say wamo ma Ghana abe o mampani na nado danko kufu do dikana Dr. Bomiabo na chudom wamo ma na kosi ehini mebosome ne da etoso dunu meche bosunya yebesimi ne da etoso makomaku dunum enduna allowance no de aban de wamo kan onya mu a wamo so wamo dwumadeni na wamo betum se kotwre na wamo nkwadwuma esanso se allowance aban de wamo no ebi eye de wamo de be kan siesie ebi nso eye campus de ene afi enwoma odo bebre aban de wamo na allowance se ho ka mekaase emri wei emri bia sem wei sorry aban betwei wasan de wamo ka endom se aban wasan de ka ne wabu anya gusu se dwade a ene wamo san be wo so mo. By this, we are giving government up to 15th October to restore all these allowances. Our car maintenance allowance, off-campus allowance, our overtimes, and other related allowances by 5th October. If they... Enkebeya sempa. Wei Owura Isaac Donko ono ena ye national chairman Emma Senior Staff Association of Universities of Ghana. Nese school pon outdoor wo mamu nkabo muko ni na achechefo no wo mo chairman Owura Isaac Donko ne ena mutiye na ena kokwe fiada na eye Frankie Friday ntino me bebo awura amanyo nyum amano enyum no ensembe ne wom meba na me di munsem abetoa so Time Herbal Center siminkanto say Time Herbal Mixture anytime HH Herbal Mixture wudwaso bubobi na yade na betu akọ Time Herbal Mixture ebuatu atidi yade wa wonuma to ntumi ndidi eni honam tayo ya saa yarwa miensen na unya Time Herbal Mixture bia eja wado ebetu yade na se ebe pamane te se penyina oten akwada etiane hai no apeba bi diafa sa anya ne sanso a etiane te sangrani a oni na nyanto kokwe maye bobu yade awe na o peba bi afa ne sa enti Time Herbal Mixture me pacho pebinom na atridi yade wonuma tuntumi ndidi ene honam yaw ebe pam no kura ena Time HH Herbal Mixture pacho hye nso nimienu no baako HH wom ena baako nso HH nim wei aye Time HH Herbal Mixture na we no we new system ahoden ewo form anoma e support no san boost no ena biem esan bon ho ban free mo amoya dwuma kakra bia no mania ha
Money and a barrier and yakra, kakra bi bonsu ani aha. So your bar cry, you to make us say be a waffle through, and sunyanya noa, na ni hana. And a buon musa code, ni ti, bones and hunum edge train. Sabi, or Ojana Abundia, ni hunum woda, ni hunum say train. Why ankoda, pato also per time HH herbal mixture. A Ghana in Yabi, ne habai nintini na ho, and no makika boom dia fanim dia kwanswa, wom dia bain, tunum bia a natural. Nansu egukonkom keke evidence so adia tum se eye enti yentonnom enti time herbal Mr. Ndre pebi tonnom ko herbal shops and pharmacy shops se wu tu ana wo ton ba ko a wonsa be kan bi wo ho fra 0244 417669 bibia ni na wonti ase afra time for 0244 417 TIME edin hyemu esansa asasi bia asasi ni na eyoba ena osoro eye bema enti so wo to sana wo mo to sana na so mu din hyemu na so mu hia enti osoro ni asasi ehia na so mu hia na buhia no odin sense oba boabo ensu a egu fo enyugu fom no enye nsu ketwa na ekoba ni seyi a edubre bi seyi a adan ya yetititim ene kwan ya yafa so ya edan no bebre na mfomso wo ho enti tadi gyahye eba na mfomso ni nanso ya na mpempi efiri won mu a eye wayare no wo mo ye light mu no adwuma no wo mo a ade a ebetumi akun de enihu agoro ena na ni bie na aba no nso eye na kakra bi a ebekun simple kra ade ba ko ehu enei eye light ho nsem se wan wo ya wo dan yi a ebedu mfie kakra bi eja ntom a yesesesa wo yesina ekehunu kwa enti se wo be waya wo dan wasi company bi wasi wo dan o store bi ena opo bi awaya ma gentle professional way a mesi ade ebekun ebetumi akun de enihu agoro open professional way a eyanana preku electricals and air conditioner services omo ena na omu ninsa wo so afin so se wo air condition na asai opo bi ayeni ya uni hawo ana wakoto fo na opeso fixe uni hawo ana wo dan na wo si abronsa na wo si ye no air condition be ye 10 na ye fixe no ye de ba kwa ba ha entu twa dan no hia apete ho tatantan na preku electricals and air conditioner services say obetumi tutuni ni na e de aboa no faako kama a ema dan ho nya tatantan ukodan mu so air conditioner no be bo kama amwo ankasa wani age ena se uyi air conditioner ni free dan ho tatantan sana esa boa ema akronfo bre ansa no mabadan ni mu san akronfo bi bewia wa air conditioner no ni engines na eba bonten no wo mutumi gyina so pa no na esen no temperature ye ne sana emwa na ne diaba no ebobobodan no bebira ya na etan pa ni na preku abinwom with ceiling fan and person fixe 110 any 220 wiring ni na preku abinwom enti de yan say obebo na homem keke enika sambiem ni say o abofebu won ma wanya mfie dunum 15 years ana ni gi air condition adwuma no ho a na preku sifa ne bra obeche osade ebo no eni afi say air condition ni say ya kwan ya fa so yesiesie ni mienu na no obeje bread bosume kakra bi atenetene ama wa bin atiase sese air condition abeda ne sikaduro sika bem papa enti sua o bibia kra ebre wo ho asua ka ho enti ni na no opeso sua air condition ho adwuma no so a eya na one na preko dinsa wo so ni nchi eye mienu ne nkrabatan ba ko e wa chem abenase oya abenase de hye ena ne main office no ewo Ahenkan nti frɛ 0594 568 128 0594 568 128 ana 0242 738 404 0242 7404 Jubilee Hospital enzo tutoi enkofo ya de EYP se de unu kokom unuma no hu apatanase uhuma no hu mpanase na se entoma katade so pa obi na bono no entoma katade so yade wa hyenkrofo ho na ya na mentini panimu biase o yade an hospital edentina an hospital also o access to hospital bia opebia tidentina wonko na opese yade ne hye ho koye asemkese ana edi wawu dabi enye sanfumso ni bida yade ebi ba so a
fili okay mu ani nje esan se nyame boka ye ho se nyame ammo nka ye ho mpo a enei Ghana ye nuane a ye di eni bia aba ne asuasua enuane bia ye di a enye enuane eni yankase adie bi kwan a efa so a ye na ehon nte eni ye nsuo bia ye nonom no ni na kutakuta yade nketenkete entu nyinyi a obe enfidi ade he yade wa bra yade na hinta nipa eni nipa kasama nipa boto ne yem anes for doctor for midwives management security obia enimu tikama Jubilee Hospital there okwa you will love it. Lab test bia person run say untesium na person hwe umoja na person hwe bibibia odwonso na person test bibia no sa test ni video ho a wombe run ne kama amaw afi ho no wi a endro bia wo je wo ho umpie kwa bonten koto ne okwa hospital bia de bia edronia ma 5 beka se koto 3 ewa bonten si e ma 2 kra beka se koto 1 utan kra beka se to half the half na koto 1.5 abonten iyala entimpato Jubilee de no peking gran edro bia on sabe kan ho na nikasem ne se health insurance yadwuma enti wo bo no kitua bi na watua mew na wona wo sen no ma amofrafro mu mfa mu nkwache Jubilee Hospital na omo obre ma mo papa Jubilee for ye omadwuma te se DSTV for omo no unya do ho bedon wo mo anomu so odin abom nkratam na yo pemfo a wo cause ukofia ye be frɛw oh wana midwife ba kwa frɛw oh madam but on we na no di dan oh ona ntia te sen oto on ma kwada ne ti wo so anana so no je peta ye bisa questions said bi ombehu de ekɔ ne de ba bibi nkoyi a wo matene no ti Jubilee de said de omosom apemfo kra de fa ho kɔkyere wo mo wo metene wa mo wo anya hoɔden kama opemfo bi on ma onyima ho hospital otititifie aduro bi obesa bi aduro bi obetua bi edro bi obenum bi edro bi obedware bi chese enyoma bia ache wante sei eya apemfo de yewi obeye bi sisi a ebia nipa na soro no ene soro enso utifie na wa oye hundru ebu onum a yadewa bi ade bi ehu ewo so a yehu bonse saa na ode akwa akoda no ti akoda 14 years or 2 ahwe na 6 years oh ha drink ko hospital Jubilee na wo momwa entenetron said be obewo afa ho afa oba ahodin mu ena biem ultrasound and ECG scan machine bi wo ho eye clinic wo ho diabetes esichiade no enimu jabroso canteen so e Jubilee Hospital mepato achimodan ene aboabo kwantempo no so ye frɛ baabi amantra ho ena yaresabia tele ewo frɛ 024499 ana 0241 784 645 na uni Jubilee Hospital impenifo endi ensawoso afi metoa mensem so Ahenkan FM what wasum metoa mensam so ye na meko ejekwa abrantie so ejekwa abrantie oye Ghana nyum sinitwani a wodi sinitwachi achepa wo mo ba beko primaries NPP amanyukunu beko primaries na abana mo ba beto no enipa makoma konan eneko enipa nan emu baako eya asene central mra hyebigani onumnyamfo Kennedy akompre kwa Japan na ejeko abrante ye Ghana sinitwani wahada tenase anwene enwom ama Kennedy Japan na enwom no yenti Ampaya ebeja onipa amoti ni ne nwuma amoti yei
eye Ghana sinitwane wadi sinitwa achi atepa Kofiadu ya dodo na afa no ejako na nwuma wanwene ama onimnyafo Kennedy Japan so mfanye campaign sanso no na eko anwum no ya tudin se ono a na woteye no ensam bi aninchi efa bi kura free achimodan ene fadama one Ghana nwumtuni ba konso efa no Mr Drew ensam bi asoro wo muntem ene se na Kwame Eugene eye interview ena okoka se Mr Drew nwum bi aba abonten foforo kwa edin da so eye case sa nwum no Kwame Eugene se ono na twere ma Mr Drew emu beye omuchichemu adwotwe 80% ono na twere na otwema no wienso nwum so ya ntwe ne kwa eye adwuma mu a enti utwema obi so nkoto nyini din a ye giska na otwa nwum ma Mr Drew enho amamre na amane onye nwie enso Mr Drew edimrika koto nwum na to abonti se dimayawo a enwum na enho amamre na amane kura munye nwie ena Mr Drew di nwum ababonten eno ena Kwame Eugene tse issue se wonwum no ho settlement anka oso ye eni dia anka oso de ma no muhuma anka oso microphone se sanwum ni na onye ezansa nyuntom sanwum ni na ho na so ni na no Mr Drew akoti ena wagya nwum no mu ababonten ti Kwame Eugene akasafa ho me fear opposite on there's a pub there Mr. Rano pass anyum nkwa mobo. Even though Drew hasn't done what he's supposed to do with the song, you know, there's some issue we need to solve over that song. I have to send a message to Mr. Drew said he needs to do what's needed because the song is doing good. Because that who connect it. It's a magical who. I'm just wishing. He's a brother. And entertainment industry, you know, you bet yes, so be a sayer. You just allocate what the person deserves to him and you just give respect to the person so we can move on as individuals. What you say, but Ambanisa, all I had from him was, yo, bro, there's all make we knock. And that was when we were American time, no, or texting me, say, on dropping your na. And who said your time difference, no? Next time, I think, send a mother. And you know, me sorry, I no one friend manager or anyone, because now my name management and now. Obi, I know how now, make sure you know. I say, your boy dropped the song. Until me text and say, Drew, the song was up. On our share blue tick, one Kasiebo. A ticket blue, and no jay. We Kwame Eugene. Na okasa ye Mr Drew so abeyi no e na otesampa enwum no me ne Kwame Eugene e na twrei na emom de nti a eche ya ase eche kransa na o jam o release nwum na babonten a Eugene hu ne sa mamra bi wo ho wanye e na afi no no abejema to bonten de kekan no o se na oya nwum bi wo ba fufuro one ayi akwai me wa fini din akwai boy down flat in the down right. I know you to refer, I know you to connect. Ono na omo ye nwum bi intina man delay na odi entie o se nwum ne de one Kwame Eugene and a tray. This story. Actually wrote the song with Kwame Eugene. I wrote the song with Kwame Eugene. And then I was planning to release that instead of later featuring Kelvin Boy. Mo Kelvin Boy eno aboni din no. Ti wei aya Mr Drew nso anu yie. Na yentie nwum na ene hu aba sem Kwame Eugene. Nwumtuni ene Mr Drew nwumtuni wo mu mienu ntam. Yentie nwum ne kakramra. Them say hustle for the paper. Small boy they hustle then somebody want to it down. I didn't feel baby so how we go make up. Munyi maya men say me yo brabedi ya simo binya na diaba obinya na diaba na mubeke biya sewara na ubeke biya sewara na ubeke biya sewara enti enwum a edin adaso ye case na eze case aba case no pa Mr Drew boy na abetodwa se Kwame Eugene etwa nwum no mu 80%. Sa nwum no na me bo kakra ekire wo no. Afi me nko sanfoforo so yi. Me ko kwakwa na se hitmaker ne so. Ghana nwumtuni oye rapampo ayefe no Amrado wakasa na oche se. Omaimu omaya yetimi. Asa Ghana fo edi
Nigeria for nyuma ti dodo etren Ghana for ankasa mu ma enwom enti amrado de adesede akọ ama Ghana for nyina se eye onka se Nigeria for nwom nye ose Nigeria for nwom ye omo so ba adwuma pa na mom eno nche se ose ye tudi wo mu de achi wa abra ye de go na akwasi ya tu yensu na gu na ye de aban na graphic ewuram ose ya sanso de enye sanse eno ba tan bia no no a ne baja na gu ne sira so otwa opepa enti se Ghana for enwom no ma de enti ene etudi Nigeria for nyumachi enti amra do se sa de ne yenya o sre Ghana for pass yentwe ho fi sa ene ye ni mu na amra do ne nyuma aba bonten ya agidin a kwakwa na se yente ne nyum no kro no kakramra It's Joe made it. Me dia ya see me mpenipa. The kasanswa ya see me did. Kwa nansi sa madam pa de ka me hunsi. Abra me na me kakra me di France. Me minima wana me dance and glass. Life is motion. Every time you now really be me to me pass it. I cherish every moment me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama me many be why I can push. And pim dummy. It up from you a mess sorry. Na busu ya didi ya me ho adomi. Any mere won pabu anu ke en come. And pim dummy. It up from you a mess sorry. Na busu ya didi ya me ho adomi. Any mere won pabu anu ke en come. Enti eno amrado ena wakasade adesede akọ ama Ghana for se yendi Ghana nyumtuo no achi ne enyai Nigeria for de yatuo de achire no media si me for manfo adwenche ba kumenu abamra fantastic robber force also defi sehwi asanwene so na oman bosia ye bobosia aze sebi akoda ye wonu ni ti ebo for ziamra mungo angoje boziamra ye pe 2 million ye pe bosia ne ye bo ne sopi basa osi na ga obi ena wie samu na du ene ti a fantastic robber force de no na nakwa mo aboatin di fabric kuma central say aka Dr. Baumia is coming oso mo hwe kase ne through Facebook live na enchan kuma Jefferson Kwame Nasaki ene maami afia kutu ochia wo mo pa ne de ode abefam no ko mensa plateau so se odi fidome kwa benya abeton peso so osi no matter honorable Sam George and NDC propaganda osi Sam George ni NDC enfa oni sima mu tugu Ghana for mfutu mu tugu omani oboa inshallah Dr. Baumia ene bebu 8 mu gen akyerem osi NPP die wo mu break 8 ne simple kra intipra mo pren mu nyai master planner junior Kentampon so say aka BMW osi wo mani abre pa peso mu bu 8 no enti de obi ye di twintwa wo manam no nya de omo hwe kra shama ba Edna Benya ono so say Baumia ashebo vice presidential slot 2 Akufo-Addo NPP never again mente hane kakra na se nemum de oka kosini se NPP de nya de a wo mani jom ho biem na edusi poku enso say NPP ebe sorry na eno ne party a ebe gina printing a tumi nsu wom enti de owura lan kojo chamaten ka se ebe woso no dabi osinya de ebe fa kra abavranto de oye dan woso oso no emfa kra it has collapsed and it has jija Sir John Bososo and so say or share news no fantastic news edifri Bososo fantia kwa south o say na efiade biem na o kai won a enom nsa won matwitwa bi obi tumi wren sampa hu ase de Akan no lipstick also osre won aso mo nom a won nom no according to why osre pa ade said o da to ensafo enim no o say na kwa Kolebu Teaching Hospital must know that the hardship in the economy is so strong, so why must they increase their dialysis price without any consultation? Also, my mom say, "Yesika sem no my musika sem ayadi."